Kembali lagi bersama kami di Pondok Pesantren Hidayatul Umam. Kali ini kita akan membuat konten tentang seberapa agregatnya kalian jadi santri. Jangan lupa like, Komen, and subscribe. Seberapa agregat lo jadi santri? Kemarin gue puasa Senin Kemis. Terus Sahurnya Senin, bukanya Kemis. Berapa lo jadi santri? Kemari aing meuli teh sisri. Terus Tehna ko yang diinum, sistrina ko yang dibogohan. Stop. Seberapa gregetnya lo jadi santri? kamari aing mau motor nabrang tiang listrik. Terus Tiang listrik na meta maaf ka aing. Berapa gregetnya lo jadi santri? kemari aing ngopi 3 gelas. Terus Kopi na biakeun, gelas na dijual. berapa gerotnya lo jadi santri? Kemari aing ngasup angin. Terus angin ada sukun balik. Stop. Seberapa greget Asia jadi santri? kemari aing manggil duit di goceng. Terus Gua yang ditambahan. Berapa gregetnya lo jadi santri? Kemarin aing isi celana Terus sampai keluar cadobe. Berapa harganya lo jadi santri? Kemarin gue beli sepatu. Terus taunya sepatu kuda. Stop. Berapa gregetnya lo jadi santri? Kemari mantan aing ngajak balikan. terus Gua yang ditolak. Seberapa harganya lo jadi santri? Kamari aing boga keboga tilu. Terus aing kuari tau boga hiji-hiji acan. I love you. stop dulu. Berapa gregetnya lo jadi santri? Kamari aing nembak cewek. Terus Jeng isukna kok ini putuskan. Stop. Berapa gregetnya lo jadi santri? Kemari aing ke pasar, nela baju tidur. Terus Bajuna ku aing titah hudang. Seberapa greget lo jadi santri? kemarin aing udah ke kabong, aing polisi tidur. Terus Ku aing polisi udah ditayah di kabong. Anak lu. Stop. Berapa gregetnya lo jadi santri? Kamari aing nyolatkeun. Terus Mayatna hirup deui. Stop. Berapa gregetnya lo jadi santri? kemari aing molor jam 11 Terus sampai kuari can hudang. Wih, sebenarnya gitu. Stop. Seberapa greget? berapa gregetnya pada jadi santri? Stop. Stop. Seberapa gregetnya lo jadi santri? Kemarin Stop. Seberapa gregetnya lo jadi santri? kemari aing ngopi 3 gelas. Terus Kopi na Stop. Seberapa greget lo jadi santri? kemarin gua